uči, bit ćeš doktor fakulteta. Tačka. Isti taj odlikaš. To je reč. Odlikaš. Kasnije služi i radi za biznismena. Okej. Radimo opet reakciju na... nije meme review. Serbian cringe. Profesor koji radi 40 godina, plata mu je ista 300 eura. On je počeo da radi biznis i za 40 godina postao milijarder. Kakav je to biznis koji za 40 godina da napravi milijarderom? Prosta matematika. Imaš 25 godina, na primjer, rećemo 25 godina. I imaš taj biznis koji, otvaraš svoj biznis. I kako ovaj lik kaže, da za 40 godina postaneš milijarder. Bićeš milijarder u 65. godini. I šta ti to znači onda? Gdje ćeš da ideš sa 65 godina, to jest u penziji, ako budeš živ uopšte? Hala? Dobar učenik je čitav život redat koji radi od 7 do 23, da bi imao platu za 300 eura. Pitanje za ovog, u navodnicama, lošeg učenika. Imam pitanje. Ko uopšte radi od 7 do 23? Nije mi jasno. Niko toliko ne radi, to su 16 sati radnog vremena. Alo, ko toliko radi, meni nije mi jasno ko toliko radi, niko ne radi toliko, šta je tebi liče, si ti prso nešto. Loši učenici mogu biti policajci, vojnici, specijalci, biznismeni, kriminalci, Opet se ovaj loži na Maraša, opet, garantujem. Dileri, a ko je nama dilerčić u familiji, vaš je sladak. Bogataši šefovi. Bogataši šefovi. Kao, šta si po zanimanju? Pa, tatin sin. To vam je to u prevodu da budeš bogataši šef. Pa, tatin sin. Profesori prave štrebere, zaglupljene likove. Kasnije će služiti sistemu. Evo doj boksiračima, Nisam ga vidio, ja se izvinjam sve što sam rekao. Neću da mi lik dođe na gajbu da me isprangija. Vidim da je ovaj neki čista ždurova, znaš. Profesori prodaju jeftine priče zbog kojih studenti protestuju. Da, studenti sa DORA-U. Zna se ta škola, zna se. Sistem te laže, ne veruj mu šta ti kaže. Lik je glavno promašio tekst pjesme. Ne veruj mu šta ti kaže. Glavno je promašio tekst pjesme legit. Napravi biznis i uživaj. Koji biznis ima ovaj lik? Jedini biznis koji može ovaj lik da ima? Znate koji je? Jovica čista ždurova. To je njegov biznis. On ima taj biznis lično. Znam ga, prodao mi vutru ispod Kneza dole na zadnjoj autobuski, gdje sam sakupljao autobusi. Tamo mi je prodao 2 grama vutre. Ne samo meni, bio je David iz trećeg 3 i njemu je isto prodao. Ozbiljna priča, majke mi. Napaljeni lik. Da mi nije majka tuco, bi
je. A šta? Molim! Da mi nije majka Tucovje, jo. Je bio ovaj svoju majku da prangija? Šta? Molim, verujem. Ovaj bi svoju majku da... Šta je meni je... Patrik, znate Patrik kad ono uzme čekić i zakovava onu dasku 8 jamove tamo. To je meni u glavi. Šta radi ovaj lik, jesi ti kršćen, alo? Predrag Hardcore. A to je Edit valjda. Da mu se ne vidi prezime, respekt. Jesi pička avion? Triple like this. Hvala gospodine, nisam gospodin. Još me Kjerčić pa šta si onda Predraže? Jeli, kako tebe zovu? Predraže ili Predrage? Jebač, Težek Stjepana, ne kapiram, šta si onda? Predraže, mali vraže. Te si Predraže, mali vraže. Vesna samohrana majka koja je odbila da ide na miting 26. maja. Snježana Spasovski Sneki. Ladno je komentirala, Nema veze ako si cijaka, ima i među Romi pošteni ljudi. Iako mi pokrali po ponovnicu prije 2 godine, ja svakoga cijenim. Po to kakav je čovjek, vesna da si živa i zdrava, ti tvoja djeca zlatna. Nek joj neko kaže, molim vas. Nek joj neko kaže, ko Boga vas molim, ova žena je innocent. Ne zna ko je ova Vesna. Jedno srce koje je dao za Vesnu. Za Vesnu, za Snežanu, šta je meni, za Sneki. Zato što ne zna ko je Vesna. Svaka čast. Ja Lipsu curu nisam vidja. Stvarno. Prelipa si. Majke mi. Da. Imaš oči boje oceana. I ono smijeđu oči. Pa to se tako kaže. Ne. Amaterski potez. Lik je ovaj riz čuo i htio je da isproba, znaš. Ali je malo ispod gluplji. Lik ladno nije vidio kakve oči ima taj cura. Nije šumočić. Ja ti ka nije šumočić. Sad su tebi svi plavovi potonuli. Nikola, opet Nikola. Ko ako ne Nikola? Nikola! Hvala Valentina na prijateljstvu. Jebem te u nekulturu, javi se novom prijatelju, makar sam zdravo. Ja se izvinjam što sam se drao, ali caps lock je u pitanju, moram. Vidi caps lock, jebote. Caps lock. Da, ako je napišeš, jebem te u nekulturnu, sigurno će da se javi, znaš. Ne, ove likovi su prsotine, teške. Ako li se na prvoj poruci nije javila, šta tražiš da pošalješ još te, da si toliko desperate, jebem te. Nekulturan. Hirsa se rodi, Bajsino se rodi, nije prvo čestitala, šta glumiš? Ko se sa ovim smara još te, nije prvo čestitala, pa šta? Nije smak svijeta, Nikola. Nije prvo čestitala, Pa šta ako ne bi, šta? Smak svijeta? Nije, naravno nije, šta? Ti sve čestito? Jesi. Je ti vratila poruku? Jeste. Je li ispala kulturna da što ti vratila na poruku? Jeste. Šta tražiš još? Hoće da ti da kliđu? Nema. Jer se posti. Jel bi me davio dok me tako jebeš? I davio bih. Skoro sam mokra. Trlja je jako, stavi prstić. Trlja mi je, nego šta ću.
Stavi 3 prsta jer je srpska nova. Kako je liku ovo palo na pamet? Kako? Ne, neću da ga hejtam, zašto? Ovo je kreativno i meni se sviđa. Ovo je jako kreativno, budimo iskreni. Ako ikad imam priliku da iskoristim ovu rečenicu, I'm not thinking twice. Ne razmišljam da ova, bam, send. Pa šta bude, neka bude. On se samo nasmijala. Zatim šta bi bilo, ne znam, ali vrida baš. Da li vredi da se ovo čitam? Da li vredi da se ovo čitam? Stao Jelena. Kao pravi pornomanjak. Ovo je neki desperate, teški desperate. Moram da priznam da sam se jako uzbudio kad sam vidio da mi jedna lepa mlada dama lajkovala komentar. Au ti brat. Ovaj se napalio zbog lajka na komentaru. Vidite koliko je desperate. I to nakon komentar. Baš me zanima kakav je vidio komentar, češu me muda. I onda mi je zaigralo nešto u stomaku i morao sam da ti pošaljem poruku zahvalnosti u nadi da ćemo možda jednog dana zajedno uživati u performansima dotične djevojke. A u još većoj nadi da ćemo se igrati i imitirati to što ta djevojka radi. To jest, ti da budeš ona, a ja eto uvijek sam neki rockov style izvadio, pa bih te rado iz Silfredisa uopšte, jel to reč uopšte? O Adriano, to jest, dok je ovaj lik pisao, svršio je. Jedan kroz jedan. Kapiram ja da neću jebati, ali kao uporan čovjek volim makar da pokušam, nadam se da se nećeš naljutiti. I pogrešno podvoriš ovu poruku, već ćeš u skladu sa današnjim praktikom ljubavi i darivanja da se sadoliš na mene grešnog i da makar razmisliš u mom eventualnom predlogu. Sportski pozdrav, mir Božji hitro se rodi. Ovaj hoće da je uradi zaboravio sam da pričam. Već 2 sata pričam bez prestanka i ako opet Audacity ne bude snimao, otkazujem se od ovog klipa. Ja vam kažem. Ali, sportski pozdrav, mir Božji hitro se rodi. Lik je htio da je uradi na Isusa. Lik je htio da uradi na Isusa, na religiju, da se saželje na njega, zašto? Lik je htio da uradi na religiju, majko Božja. Ali, sportski pozdrav, mir Božji Hristo se rodi. Se ne piše na kraju rečenice na kraju teksta u kome pišeš curi kako bi je jebo i radio bi svašta. Da je samo napisao poruku šta bi joj radio i kako bi je jebo. Bez ovo Hristo se rodi, znaš, prešao bi preko toga. Ali ti da pokušaš da jebeš neku curu preko Isusa? I could never. Nikad to ne bi uradio. Ali svaki normalan čovjek ne bi. Matter of fact, ko bi normalan ovako uletio ribi, ko šalje ovakve poruke, to mi nije jasno. Sad znam da ima manijaka svakakvi, ali ovakva se poruka ne šalje na Božić! Jebem te glupost! Da, sad, zato što si joj rekao kako hoćeš da je jebeš, i
šta bi joj sve radio, ona će da se smiluje, zato što je Božić, znaš. To ne ide tako, Igore, ne, tako to ne sme. Hej, završio sam, sa čime? Idem sad na spavanjac. Ko ovo još kaže u 2025. godini, idem sad na spavanjac. To ni kidare ne koriste više, a ovo i kidare su prevazišli. Spavanjac. Pa nismo deca bre. Marjane. Nismo deca bre, pa spavanjac da mi pišeš tu. Još nešto. Opa, 2 tačke. Ovo me plaši već. Mislim da si vidjela u mojim praćenjima razložen skadiju. Ako zbog toga misliš da sam neki loš lik, neki bad boy, a? Molim te ne donosi zaključke tako brzo. Lik je usoj i sad hoće da se vadi iz govna. Pravi Marijan move. Da. Pretpostavljam da masturbiraš, zar ne? Sve devojke to rade. Ako ti znaš da to sve devojke rade, zašto je to pitaš pod broj 1? Pod broj 2. I da to radi, neće da ti kaže zato što je žensko. Tupko! Ja to radim. Wow, ne bih pogodio, nikad ne bih pogodio da muško masturbira. Kako to, što to radiš jebote? Trudi se da priče gledam što manje. Zašto? Sad, ako je to neka teška navika i ne možeš bez takvih snimaka jedan dan, onda bi trebao da namališ, iskreno. Aj to prži mozak, do daske sprži ga i nema nazad. I umjesto toga zabađao sam Sveta Likoša na Instagramu. Znači njemu je bolje da izdrka na OnlyFans kurve, na njihove slike i videe, a neće da gleda porniće, šta? Ne znam mi više ni broj, većinu... Većina čega? Mozga? Šta većinu? Usput kako mi šta izlazi, točka. Ja sam normalan lik, nisam nikakav krelac. Vidim da si opasno dobra i pametna djevojka i sviđaš mi se. Okej. Ako si zbog toga prestao da mi pišeš, evo odkačio sam ih sa praćenja. Ja i ti se obavezno vidimo, što se mene tiče. Ovo mu nije trebalo. Ova rečenica nije mu trebala. Ja i ti se obavezno vidimo, kao da se ti pitaš, Ako ona neće se vidjeti, pa makar umra. Počeli smo jako lijepo i daj da nastavimo. Kad se probudim, piši mi, molim te, srce. Lik je desperate, jeba majku, piši mi, molim te. Aj sad na kolenima i lepo je zamoli, i lajkao pas. Evo ti ki za laku noć, idem leć. Šta šalju ovi wannabe fuckboy? Slika je stara par godina, ali sličan sam. Lik nije htio da se istima oko jebene slike i da mi pošalje live sliku od sad. Wow, I ti si mi neki šmeker. Pa i treba da te blokira, Zbog tebe mi srce krvari u okovima, iscijeli ga svojim vaginalnim sokovima. Svojim vaginalnim sokovima. Molim! Ja sam se cijelo naježio. Pa šta je ovo tebra,
Nemam komentara, prosto ne znam šta reći. Koju posluhu poslat. Ej, jesi tu, upitnik? Smajlja ko se smeje. Ajde u DMM. Opet smajli. Ovo je DM po lidu. Al ga rešila, Rešila ga i rekla mu: prijatelju glupsi. Pa ovo je DM po lidu. Ovaj je neki wannabe fuckboy. A ovo je next level humor, next level humor joj je dotikao taj stepen da je više ironija. Ovo je ironično napisano, ali je next level humor i nemam više daha da pričam, boli me grlo. Dobro. Mislio sam da bih htio da primiš jedan dobar kurac, ali okej. Šta? Mislio sam da bih htio da primiš. Htio. Ponavljam. H-T-E-O. To znači da je on napisao ovo nekim drugim muškim likom. Ne znam što pokazujem na zid kad nemam kameru. Nebitno. Ako ja dobro vidim tu na profilnoj slici, lik grli žensku figuru. Sad. Ili mu je to neka djevojka, ili mu je žena, nema treće. Sad, kolika je slučajnost da ova njegova žena / djevojka ima Reddit, prati Serbian Cringe i vidi ovaj post i vidi ovaj screenshot njenog muža kako hoće da jebe drugog muškarca, da vidi da je njen muž peder. Kolika bi to slučajnost morala da bude? Da bih hteo. Majko. Nikola! Opet Nikola! Opet! Nikola. Kakve sisi imaš, Milice? Ovo tvoje, upitnik. Milice, upitnik. Lik se ne predaje. Nikola. Poznati kao uporan lik. Wannabe fuckboy. Opet replatio story. Jako lijepe sise imaš, Milice. Tačka. Jel su ovo tvoje prave ili nadogradnje? Dva upitnika sad. Či Nikola step upuje igru. Next step. Opet reply to your story. Što imaš lijepe, tačka, nogice, Milice, tačka. Jel diže neko to ili ne? Dva upitnika, a jest. Sad će Milica da ti kaže ko njoj diže noge, znaš? O, Nikola, baš amatirski potez tu. Ovako se ne upada u demu. Pitaj čudu. Tako, neš umočit. Nikad. Znam da je Nikola desperate i da samo hoće da jebe. Ali s ovim upadima, neš nikad. Nikad. Ja sam Jevrej iz Izraela. Okej? Živim u Srbiji. Dobro. Mom narodu je zabranjeno da biti sa djevojkama koje nisu Jevrejke, jer to donosi nesreću. Okej? Zato, koliko god volio da budem sa tobom, vjeruj mi to zabranjuje. Salom. Šta znači salom?
Ako je ovo nije meni neki cringe, budem realni. Zato što je lik naslonjen kon svojoj religiji, pošto je svoju religiju, to... Respekt za to, iskreno. Ćao, treba li još uvijek pomoć oko krećanja stana? Da. A gdje živiš? I možeš li dok ti krećem stan da vičeš i ponizavaš me? Oh my fucking god! Gdje ljudi pronalaze ove fetiše? Meni nije jasno. Odakle? Mislim da nekoj likuši treba krećenje stane da ovaj muškarac treba doći kod nje da joj okreći stan. Sad, da ste vi ta likuša, kako bi odgovorili na ovu poruku, baš me zanima. Baš me interesuje kako vi razmišljate. Sad ću da vam kažem kako ja razmišljam. Na ovu poruku, gdje on hoće da ga ponizavam i vičem na njega, ja bi mu jednostavno odgovorio, ako mi daš popusta i vičem i ponižavam i sve šta treba. Tako da vidim situacija, on mi da popust, ja na njega vičem. On mi ne da popust i ne treba da se smaram, nisam će ona dođe od kreći, ajze. Win-win! Mitar Mirić official, šta? Jel ovo likovan Mitar Mirić? Jel ovo stvarno pravi Mitar Mirić, jebote? Razmislit ću, haha. Koja ti je omiljena pjesma od mene? Smiley koji se smije, jo, Mitar Miriću, jo. Stari Vuk je još u prvoj snazi, ja? A, therefore, ja? Ima ih više, ne mogu se odlučim. Respekt, iskreno. Ovako treba da odgovoriš bilo kojem pevaču, pevačici. Ima ih više, ne mogu se odlučim, kako bi ga ne bi disrespektao, jel da? Valja još šalje sliku tetratke, neke teftera, šta je ovo? Gledam piše šta je to. Pelješka sa koliko žena sam bio. Joooo. I sad Mitar Mirić je očekivao da ona njemu pošalje poruku. Jel ima još mjesta da ja budem u knjizi, znaš? Ali ne. Ona samo mu odgovorila sa super i kralj konverzacije. To ga presekla u koren. Više Mitre, nemaš gde. Pre sve računarsko izvinjenje što uopšte ovo radim, ali bilo je sad ili nikad, obzirom da taj virus napada respiratorni sistem, ova formulacija sigurno nije primjerena dok traje pandemija. Ali moram napisati da oduzimaš dakle to... 7 pratilaca ima ovaj profil ima 7 pratilaca. Ja vam garantujem da je ovaj profil fake. 1/1. Fake profil. Koji normalan, u ovom slučaju lik, ima 7 pratilaca i nije fake. Nađite mi jednog koji ima 7 pratilaca i nije fake. Ono, sigurno znaš više od 7 ljudi, pa kogod da si. Garantujem da znaš više od 7 ljudi, makar i bio beskućnik. Ispitali su kako je to kad ne osjećaš privlačnost. Aseksualni ljudi podijelili svoje iskustva, govorili su mi da sam psihopata. Joj, nisi ti pravo muškarca vidjela da vidiš mene. Grabila bi me ko sirotinja baš ti to na akciji. Au, šta? Joj, Zdenko, Zdenko izlikt! Zdenko, šta ako tvoja žena vidi ovo? Aj. Žena može da vidi taj komentar što si ti ostavio. Ali tvoja djeca mogu da vide Reddit.
gdje si ti? Mene bi bilo sramota da se ovo desi. Iskren da ti budem. Bilo bi me jak plan da posle ovoga izađem u javnosti. Da si njegov unuk, recimo, ili sin. Bio bi me teški blam. Ne bi smjeo od poldoma da izađem. Ali bukvalno. Ovaj klip završavam tu. Jebane mi mouse. Ako hoćete još nastavka ovog serijala da reagujem na Serbian cringe, mislim, znate šta trebate da uradite i realno, budimo realni. Like, share, subscribe. Voz.